Komrat panayırında büyüdüler pahaları meyvelara hem zarzavatlara, en çok pakalktı hıyarlara hem patlıcanlara. Onlar yediler 20-30 lei. Kartofi, çükündür, morkva hem soğan yediler 8 lei'den daha çok. Meyvelerden daha çok pahalandı citruslar. Pakurer 20 lei'den 40 lei'den. Almalar panayırda satılırlar 6 lei'den 12 lei'den. Топливо pahalandı. Хотелось, чтобы топливо olmasın ile pahalı. Da insan bilsin стабильности, они olsun цеnalar kalkmasınlar, продукты kaldırmasına цены, что вот это зависит как бы от государства. Tükenirde pahalar hep yola yükselirler pek hızlı. Bulgurlar hem makaroniler orta pahalandılar. Şeker de pahalandı. Pa böldü ekmek mallara hem de tatlılıklara da. Pa değişilmedi oluya. На базаре, во-первых, все стало дороже, процентов на 20-25, а то и больше. Вот. Но это еще все терпимо. То, что нас ожидает зима какая. Süt mallardan pahalandı peynir. Onun pası eder 100 leyden 120 leye kadar. Domuz yanlısı eder 120 lei kilosu. Yumurtanın desatkası eder 20-25 lei. Çok zor oldu. Hani hepsi pahalı oldu. İnsan çok var hani bulamır neyle yaşama. Зарплата hep öyle, а цена как-то 2-3 кат. Зор они. Очень подняли цены, я не знаю, как дальше жить, как на пенсию жить всем. Мы-то еще работаем, а люди, которые не работают, я не знаю. Это надо как-то правительство об этом или правительству города что-то предпринять надо, потому что это неописуемо дорого все. Ekonomika ekspertler söylerler hani hepsi malların pahaları daha kalkacak. Irina Karaman, Grigori Stavilov, Maria Kazaku haberler.